بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا أيها الملأ أيكم يأتني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Süleyman Aleyhisselam aytdı, ey menin dostlarım, vazirlerim, sizlerden kimiңер anın arşını, tahtını alıp kelet mağa, al musulman bolup kelişinden aldın. Oşonda bir çoğun jiyin aytdı, men alıp kelemi sağa anı, sen ordundan turganга çeyin, elbette men küçtүү jana amanatçılımın. Kiteptin ilimi bolgan adam aytdı, men sağa alıp kelem anı, közüңdü jumup açkanга çeyin. Anı öz astında körgöndө aytdı Süleyman Aleyhisselam, bul meni Rabbimdin mağa bergen fazlı karamı, jakşılığı. Allah'ım meni sınadı, men şükür kılamby je şükür kılbayımby. Al emi kim şükür kılsa albette al şükürü özü üçün. Al emi kim şükür kılbasa albette Rabbim bay jana bereşen. Süleyman Aleyhisselam aytdı, anın tahtını özgörtküle biz göröbüz, al tahtını tanıy alabı je tanıy albay kalabı. Al kelgende aytıldı ağa Bilqisqa, senin arşın uşunday bele. Al aytdı, ova uşul siyaktуу bolчу, bizge mundan aldın ele, ilim berilgen ele, biz musulmanlardan elek. Anı Kudaydan başkaga sıyıngandары Kudaydan tostu, albette al kafir kavim menen çoğu ele. Ağa aytılındı, mınavu kan sarayga kirgen dep, al kan saraydı körgöndü, bul çukur su eken dedi, baltırını açtı, aytdı, bul Süleyman Aleyhisselam aytdı, albette bul saray, bul işeden taza жылтыраак işeden salıngan. Oşonda bayağı ayal aytdı, ey Rabbim, men nafsıma zulüm kıldım, Süleyman menen koşo Allah Rabbul Alaminge iman keltirdim. Naml Suresi'nin 38. ayatından 44. ayatga çeyinki ayatlar. Biz ötkön sabakta Süleyman Aleyhisselam menen Bilqis'tin ortasındağı hatты kitabat, kat жазуу ökönün süreçkönünü okuganбыз. Peygambarыбызга Süleyman Aleyhisselamga Bilqis kat jönötöt, anan katga жооп берет. Anan katga жооп bергenden keyin kat menen koşo hadiyasını alıp bayağı askerler kelgen elçiler kaytıp ketет. Kaytıp barıp
Süleyman Aleyhisselam peygamber ekendигini, байлыгыны, мүлкүнü көрүп улар дагы таң калып, кайтып Билкистин алдыга барат. Билкиска барганда Малика Билкис айтат, мен эми бул адамдын чыныгы пайгамбар экендигине ишендим. Эгер падыша болгондо бул хадияны алып, белектерди алып дүйнөнү, ошону менен унчукпай калат эле. Бул дүйнөнү алган жок, дүйнөнү каалаган жок, чыныгы пайгамбар экен. Эми ушул пайгамбарды барып өзүм көрүп келейин, өзүм жолугуп, сүйлөшүп келейин деп Билкис өзүнүн аскерлери менен Сулайман алейхисаламга жолуккан жолго чыгат. Кээ бир риваяттарда Куртуби, Тафсири Куртубинин риваятында келет, Бани Исраил риваяттарында Сулайман алейхисалам Билкис 12.000 аскери менен, 12.000 башчылары менен, амирлери менен, ар бири де 100.000 адам менен кошо бир миллиондон ашык адамы менен Сулайман алейхисаламды зияратканы келет. Сулайман алейхисаламды зияратканы келетканда, жолго келетканда эле Сулайман алейхисаламга Аллах субханаху ва таала билдирет. Сага бир чоң падыша аскерлери менен келетат деп кабар билдирет. Кээ бир риваяттардан айтат, Сулайман алейхисалам өзү 2-3 фарсак кылганда эле чоң жамаат келгенде чаң көтөрүлөт. Башканда чаң көтөрүлөт. Ошо чаңды көрүп эле бир чоң жамаат келетат экен, ким келе жатат деп тактайт. Кээ бир риваяттарда Аллах таалам вахий менен билдирет дейт. Кээ бир риваяттарда бир перинде бир куш келип кабарын айтат дейт. Кыскасы кандай болсун, Билкистин келиштен алдын эле Сулайман алейхиссаламга кабары жетет. Анан Сулайман алейхиссалам ошону уккандан кийин Сулайман алейхиссаламдын дайыма күнүнө эрте менен фажырдан кийин зухурга чейин, нисфу нахарга чейин мажлис болот. Ошол убакытта өкүм чыгарат, фатва берет, жакшылык кылат, иштерди бүт баарыны баягы бөлүштүрүп аткан учур болот. Ошол убакытта отурганда анан сурайт: ким ошол Билкистин тактыны, отурган аршыны, тактыны алып келет мага дейт. Максаты ошол Билкис келгенде келип таң калсын. Мен келгенге чейин Сулайман ушунчалык күчтүү экен, менин үйүмдөгү, кан сарайымдагы такты дагы алып келип коюптур деп ага эмне кылыш үчүн, мужизаны көрсөтүш үчүн Сулайман алейхиссалам баягы отурган немелеринен, вазирлеринен кеңеш сурайт. Сураганда ифритун минал джин, чоң бир джин болот. Дөө болот. Чоң бир дөө, джиндердин чоңу болот. Айтат: мен дейт. Мен күчтүүмүн, мен аманатчылмын. Мен ушул силердин мажлисиңер, силердин чогулушуңар бүткөнгө чейин мен такты көтөрүп алып келип каламын дейт. Дегенде Сулайман алейхиссалам айтат: мындан дагы тезирээк алып келе турган адам барбы дейт. Бул бир аз кеч калып атат. Мындан дагы тезирээк алып келе турган адам барбы дегенде, ошондо бир адам айтат: ал адам мен сенин көзүңдү ачып жумганга чейин алып келип коем дейт. Көзүңдү бир ирмейсиң, ачасың, жубасың. Канча 1 секунд болобу, 2 секунд болобу, ошол убакытка мен сен каалаган такты алып келип коемун дейт. Мына ушул окуяны бүгүнкү сабакта иншалла окуйбуз. Карасаңар, Кур'ан-ы Керимде мындай дейт: "Кала я айюхал малау айюкум я'тини би'аршиха qabla an ya'tuni muslimin." Эй менин жакындарым, эй менин вазирлерим, силердин кимиңер анын аршын алып келет? Qabla an ya'tuni muslimin. Алар мусулман болуп келгенге чейин. Алар өзү мусулман болуп келгенге чейин, же алар баш ийип келгенге чейин ошол такты эң биринчи ким алып келет деп Сулайман алейхиссалам эмне кылат? Суроо коет отурган баягы малага. Маладан мурат ошол вазирлери, жакындары, достору, муширлериге, кеңешчилеринен сурайт. Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ошондо бир жин айтты. Ифрит деген чоң айтат. Аябай чоң, бизде дөө деп айтылат. Ифриту минал жин, жиндердин эң чоңу, дөөсү айтты: "Ана атика бихи qabla an taquma min maqamik." Сен ушул макамдан, ушул мажлистен бүткөнгө чейин мен эмне кыламын деди? Чогулуштун аягына чейин ошол каалаган тактыңды алып келип коемун деди. Wa inni alayhi laqawiyyun amin. Экинчи сыпатында айтып атат: албетте мен күчтүүмүн деп атат. Себеби такт аябай оор. Канча тонна эле Аллах өзү билет. Аябай оор, чоң такт болот. Ошол тактты алып келген күчүм да жетет. Амин деп атат.
жана мен аманаткөй чынчылмын деп атат. Анын себеби ал так жөнөкөй эмес, алтын менен, күмүш менен, кымбат баалуу нерселер менен жасалган кымбат баалуу таш болчу. Ошого айтты, мен алын тактын эчтекесине тийишпеймин. Анын алтындарыны, күмүштөрүнү, тагынычтактарын эчтекесини урдабаймын, эчтеке кылбаймын. Кандай болсо ошондой алып келгенге мен даярмын сиздин астыңызга деди. Qala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jinlerden birөөsү Efrit эң чоңу айтты, мен сага алып келем муну, сен ушул мажлисиң бүткөнгө чейин, чогулуш бүткөнгө чейин, wa inni alayhi laqawiyyun amin. Албетте мен күчтүүмүн, менин күчүм да жетет, мен чынчылмын, аманаткөймүн, мен алдабаймын, урдабаймын, бардык нерсени ошондой кандай болсо, ошондой алып келип тапшырамын деди. Дегенде Сулайман алейхиссалам не дейт, ундан дагы тезирээк алып келеткен адам барбы дейт. Бул жерде Куранда айткан эмес, бирок муфассириндер айтат. Ошондо qala allazi indahu ilmun minal kitab. Китептин илими бар адам айтты, ана атика бихи. Мен алып келемин сага, qabla ay yartadda ilayka tarfuk. Сенин көзүң кайтып келгенге чейин, яни сен көз ачып жумганга чейин, бир көзүңдү ирмегенге чейин мен не кыламын? Ошол хан сарайындагы тактыны алып келемин деди. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Ошонтип анан баягы адамга бери тапшырманы караса эле баягы арш Сулайман алейхиссаламдын үйүндө, Сулайман алейхиссалам хан сарайында турат. Көргөндө айтты: "Хаза мин фазли рабби." Бул менин Раббимдин фазлы. Алла Таала мага өзгөчө өзүнүн фазлыны, өзүнүн ырайымыны, мээримини берди. In yabluwani ashkur am akfur. Неге берди? Мени сынаш үчүн. Мени сынаш үчүн берди Алла Таалам. Мен буга шүгүр кыламбы же шүгүр кылбаймбы? Ошон үчүн Алла Таалам берди. Wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi. Ал эми ким шүгүр кылса, өзү үчүн болот. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ал эми ким Аллага шүгүр кылбаса, менин Раббим бай, берешен, эчтекенин зарылчылыгы жок деди. Qala allazi indahu ilmu minal kitab. Bul kitapты bilgen, Tavratты bilgen kim? İsmi Azam'dı bilgen kim? Kim bolgon bul dese, ulamalar, mufassirinler arqıldı qovul aytışat. Birinci qovul bul Cibril aleyhissalam bolgon deydi. Periştelerden bolgon Cibril aleyhissalam kelip aytkan deydi. Ben anı sana zamatta alıp gelip koyamun. Anın nesini? Arşını, tahtını deydi. İkinci qovul bul Hızır aleyhissalam bolgon deydi. Hızır aleyhissalam aytты deydi. Men uşunu sana alıp gelemin deydi. Üçüncü söz bul ulamalar aytat bul Süleyman aleyhissalamdın vaziri bolgon. Asif ibn Barxiya. Asif ibn Barxiya degen adam bolgon. Süleyman aleyhissalamdın dostu, vaziri, çoğun avliya bolgon. Öte çoğun avliya. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en yakın dostu Abu Bakr Sıddık da ile çoğun insan bolgon avliya. Oşol Asif ibn Barxiya bolgon. Dördüncü kol bul özü Süleyman aleyhissalam özü bolgon. Süleyman aleyhissalam özü bolgon. Uşunday ulamalar 4 kıldı qovul aytışat, 4 kıldı söz aytışat. Oşol sözlerin içinden 3-cü, 4-cü qovul uşu racih qovullar. Kebirleri uşul vaziri bolgon deyt. Vazirine Allah subhanahu wa ta'ala ismi azamını bilgizgen deyt. Allazi indahu ilmun minal kitab. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Kitaptın ilmi bergen. Oşol vaqta kitap Tavrat bolgon. Tavrat'tın ilmi bilgen insan aytты. Al Asif ibn Barxiya bolsa, andam ne oldu? Asif degen vaziri aytты. Men anı ne kılap alıp gelip sana beremin tapşıramın dedi. Dördüncü kol Süleyman aleyhissalamın özü. Süleyman aleyhissalamın özü. Demek kitaptı bilgen, peygamberden ötken kitaptı bilgen insan boluşu mümkün emez. Kıskası ulamaların ortasında ihtilaf var. Kebir ulamalar Süleyman aleyhissalam deyit. Kebir aleyhissalam Süleyman aleyhissalamın vaziri deyit. Cumhur ulamalar vazir de aytışat. Asif ibn Barxiya da aytışat. Bırak kebir ulamalar Allama İmam Razi rahmetullahi aleyh, Mufti Şefii Saab rahmetullahi aleyh, bizim usta Şeyhül İslam Muhammed Taqi Usmani Saab hafizahullah. Bular koyunca Süleyman aleyhissalamın özü bolgon deşet. Allah alam. Kanday bolgonda dagın özü bolobu je dostu bolobu Allah'ın kudreti menen oşo taht Süleyman aleyhissalamdın han sarayına kelip kalat. Bul jerde balдар ulamalar aytat
Эки нерсени Аллах субханала таала күчүнү сынап, экөөнүн күчтүү, экөөнү кимиси күчтүү экенин баяндады. Биринчиси жин. Жиндин күчүнү айтып атат. Жин дагы аябай күчтүү махлук болот. Алла таалам күч берген болсо, ошол тахтты Ямандан каяка Шамга көтөрүп келип каламын деди. Бул дагы жөнөкөй нерсе эмес. Алла таалам ушунчалык күч кубат берген. Экинчи күч балдар руханий күч. Руханий күч. Бул исми азам деп окуп, ошо дуаны кылып, ошо дуа менен муну алып келип атат. Уламалар эки күчтү, уламалар айтат, Кур'ан-ы Карим тафсир кылды, Аллах зикир кылды дейт. Бирөөсү дененин күчү. Адам денеси күчтүү болсо, канчалык күчкө ээ болот. Экинчиси руханият күчтүү болсо, анын руханий күчү болсо, ал канчалык күчкө ээ болот. Кур'ан-ы Каримде Аллах субханала таала экөөнү салыштырып баяндады. Негизги балдар дененин күчү да күчтүү болот. Бунун да пайдасы бар, күчү бар. Бирок негизги күч бул руханият күчү болот. Руханияттын астында дененин күчү эчтеке болбой калат. Мына эң күчтүү ифриту минел жин айтып атат, мен сага аны мажлис бүткөнгө чейин, чогулуштун аягына чейин алып келем деп атат. Ошол заматта кантип алып келет, Аллах таала өзү билет. Бирок эң кызыгы бул руханияттагы инсан. Алланын жакын досу, Алла менен байланышкан адам, же пайгамбардын досу бир заматта көз ачып жумганга чейин алып келгендиги, бул не болду? Руханияттын күчү адамдын денесиндеги күчүгө караганда 1000 эсе, миллион эсе көп экендиги, жогору турганын баяндайт. Демек, асыл нерсе пайгамбарларга Аллах субханала таала руханий күч кубат берген. Пайгамбарларга, пайгамбарлардын досторуга, аларга Алла таала ушундай күч берген, анын астында эч ким аларга туруштук бере албайт. Ошон үчүн бул жерде Аллах субханала таала биринчи ифриту минел жинди айтты, анын күчүнү, андан кийин руханий болгон күчтү Аллах субханала таала баяндады. Ал исми азам болгон, исми азам Алла таала өзү жашырып койгон, Алланын сыпаттарынын арасындагы бир сыпат, исм. Ким ошол ысым менен Алладан дуа кылып тилесе, Аллах субханала таала дуасын кабыл кылат. Ага шек жок. Ошо илимди берет эле, ошонун негизинде Алладан жалбарып сурады, Аллах субханала таала тилегин аткарды, заматта ошол тахт Сулайман алейхиссаламдын несине, сарайына келип калды. Экинчи нерсе, эгерде ушул болгон окуя пайгамбардан садыр болгон болсо, бул мужиза болот. Эгерде валиден садыр болсо, бул карамат болот. Эгер Сулайман алейхиссалам болсо, анда бул мужиза. Эгерде Сулайман алейхиссаламдын вазири болсо, анда эмне болот? Карамат болот. Үчүнчү дагы нерсе бар. Ушундай нерсе харикул лил ада. Адатта болбой турган нерсе, ал эгерде фасык, фажир же кафирден садыр болсо, аны истидраж дейт. Мужиза, карамат, истидраж. Карамат пайгамбарлардан болот. Адатта болбогон нерсени болуп калышлыгы бул пайгамбарлардан болсо мужиза болот. Себеби адатта мүмкүн эмес. Ямандан туруп, азыркы Шам мамлекетине, азыркы Сирия мамлекетине заматта келип калышлык адатта мүмкүн эмес. Демек, адатта мүмкүн болбогон нерсенин болушулугу пайгамбардын садыр болсо эмне болот экен? Мужиза. Пайгамбардын досунан, аулиялардан болсочу карамат. Эгерде фасык, фажир, кафирдан болсо, анда истидраж. Ошон үчүн болгон нерсеге таң калыштын кереги жок. Хилафл адат, адатта болбогон нерсени көрүүгө таң калбаш керек. Ал кимден садыр болду, ошону караш керек. Кимден садыр болгонуну, кимдин колунан ушул иш болгонуну караш керек. Жана ал мужиза болобу, карамат болобу, истидраж болобу, бардыгы Аллахтын фейли. Бардыгы Аллахтын фейли. Адам баласы колунан келбейт ал. Пайгамбар алейхиссаламдагы, пайгамбарлардагы өз ыктыяры менен мужиза көрсөтө албайт. Алланын достору дагы өз ыктыяры менен карамат көрсөтө албайт. Фасык, фажир дагы ошондой. Фасык, фажир болобу, карамат болобу, кимдин садыр болгон нерсе болсо дагы акыйкатта ал нерсе Аллах субханаху ва тааладан садыр болгон болот. Аллах таалам өзү жараткан болот. Инналлаха аля кулли шейин кадир. Аллах субханаху ва таала бардык нерсеге кадыр, өзүнүн кудуретин ушинтип көрсөтүп коет. Мисалы Муса алейхиссалам не кылды? Таягын урду, фалака. Баягы жарылды, деңиз жарылды. Таякта эмне күч бар? Аса Мусада эмне күч бар? Ошону жарап кое турган күч жок ал. Бул бир себеп, мужиза.
Hakikatta Allah'tın hükmü, Allah subhanahu wa ta'ala ne kıldı? Oşol suudu toktoptu dagın Bani İsrail'ga jol kılıp berdi. Musa aleyhissalam tayağı taşlasa yılan bolup atat. Kayra kalmasa kayra tayak bolup kalıp atat. Anda özünde hiçbir nese yok. Bolup atkan iş jalanın bardığın артында turgan kim? Huvallahu subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Buna oşul Allah Ta'ala. Demek mucize bolubu, karamat bolubu, istidraç bolubu, güt feilin артында kim turat? Allah subhanahu wa ta'ala. Al insandan sadır bolot, insanga nisbat kılınat, zahiran hakikatta oşol nerseni kılgan bir gana Allah subhanahu wa ta'ala bolot. Allah Ta'alam özünün dostoruga, avliyalarına keremet kılıp beret, peygamberlarga, peygamberlardın çınıgı peygamber ekenini dalildep, mucize katarı beret. Düşünüңөрбү? Emi karagıla. Qâlellezî indehu ilmun minel kitab. Oşol kitaptın ilmi bilgen adam. Oşol kitaptın ilmi bilgen, ismi azam bilgen adam aytdı. Ana atike bihi qabla en yertedde ileyke tarfuk. Men sağa anı sen köz açıp jumganga çeyin alıp gelemin dedi. Felemma ra'ahu mustaqirran indehu. Söz büttü. Keyin karasele bayağı nerse arş, Bilqis'in arşı Süleyman Aleyhisselam'ın han sarayında turat. Qala haza min fazli rabbi. Aytdı, bul meni Rabbimdin fazlı. Bul menin Rabbimdin maga bergen jakşılığı, ırayımı. Liyebluwani aashkur am akfur. Allah'ım beni sınadı. Allah'ım beni sınav atat. Ben uşuğa şükür kılamı, kılbayımı, oşonun bilgisi geldi. Ve men şekkara fe innema yeşkuru li nefsi. Kim şükür kılsa al özgü kılat dedi. فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًا اِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي degenden, قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي degenden İmam Razi rahmetullahi aleyh, keyingi meşayihler, bizim ustazlar uşul ayattan istidlal kılıp bolğan okuya Süleyman aleyhisselam'ın özünden sadır bolğan deydi. Sebebi öz aytып atat, فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا اِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Bir karineden bunlar aytışat. İmam Razi'nin kavluğa binaen andan ne oldu? Süleyman Aleyhisselam onu öz zamanında alıp gelip keyin Allah'a şükür kıldı. Emi özünü özü taң kalbastan, tacip kılbastan, özünü özü qoğanbastan ne de atat? Bul Allah'ın bergen maga jakşılığı. Allah Taala meni sınav atat. Uşul kılgan jakşılığına men şükür kılamı, kılbayımı, oşonu görgüsü gelip atat. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ نَفْسِهِ. Andan keyin ayette aytып atat, kim şükür kılsa özüne kılat deydi. Sebebi biz şükür kılıp Kuday Taala'nın darajasını kötörüp jibербейбиz. Allah Taala'nın biz şükür kılsak da, maktalasak da kanday olsa şonday. Eldin bari kafir bolsa dele Allah'ın şanı düşüp kalbaydı. Allah Taala'nın şanı oşonday türe beredi. Eldin bari musulman bolsa dele Allah Taala'nın kötörülüp gitpeydi. Allah subhanahu wa ta'ala jaratkandan aldın kanday olsa keyin dele oşonday. Allah Taala'nın bizim ibadatımız, bizim Müslüman bolğanımız, şükürçülüğümüz anın darajasını kötörüp, günöylörümüz, küfür darajasını düşürüp ötükan zat emes. Oşun için aytpat men şekara fe innema yeşkuru li nefsi. Kim şükür kılsa al özüne kılat deydi. Kim şükür kılsa al özüne kılat. Kuday Taala'ma Allah Taala'ga anın hiçbir nesi paydası tiybeydi. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala aytat: "Ve la in şekertum la azidennekum. Ve la in kefertum inna azabi leşedid. Ve la in şekertum la azidennekum." Allah Subhanahu wa Taala aytat: "Eğer şükür kılsaňar, sizler ne kılam deydi? Köýtü berem deydi. Kayra ese nimatlar berem deydi. Nimatyňdy, baýlygyňdy, bilgiňdi ar daim tursun, turuktu bolsun deseň, eň negizgi amal baldar bu şükür kılış gerek. Şükür kılış gerek. Oşo bergen nimatyňa şükür kıla berseň, Allah Taala koşup bere beret. Şükür kılı bir tilimeni aytasın Allah'a şükür dep. Ekinci şükür kılı oşol nerse bergen nimatyň akkysyna ada kılasın. Baylyk berse baylygyňdy tarkatasın. İlim berse ilimini tarkatasın, kuç-kuvat berse kuç-kuvatını tarkatasın. Kıskası Allah bergen nimatty tuğra jolda paydalana berseň, Allah Subhanahu wa Taala oşo baýlygyňdy, bilgiňdi köýte beret. La in şekertum la azidennekum. Bu ayette de oşony aytdat: "Ve men şekara fe innema yeşkuru li nefsihi." Kim şükür kılsa al özüne kılat. Anın şükürü Allah Taala'nın darajasını kötörüp berbeýt. Onun şükür kılgany özü üçin bolat. Ve men kafara alemi kim küfürlük kılsa, şükür kılmasa aldağı özü bilsin. Fe inne rabbi ganiyyun kerim. Sebebi men Rabbim gani.
Elder şükür kılmasa delе, elder küfür kılsa, elder tуура эмес иш kılsa delе, Allah Taala bay, maqtalıngan zat, al bereşen zat, aga eç kaçan anın darajası düşüp ketpeyt dedi. Demek birincisi Süleyman Aleyhisselam oşol niyamatga şükür kıldı. Sebebi kavlosu aytkan nesesi zamanında ne oldu? Kelip kaldı. Kelgenden keyin endi Süleyman Aleyhisselam mınday dedi. Qala nakkiru laha arşaha. Nakkiru degen söz özgörtüle degen söz. Nakira marifa deydi, bilesizler mi? Nakira marifa deydi. Marifa degen ma'lum, belgili nerse. Nakira belgisiz nerse. Nakkiru degeni marifani nakira kılgıla degen söz. Nakkiru neken? Marifani nakira kılgıla degen söz. Bu degen söz bunu özgörtkülü. Bunu tanıyıp, anı tanımaydıgan kılıp özgörtkülü dedi. Çünkü nakkiru laha arşaha. Anın arşını, anın tahtını özgörtkülü. Nanzur. Biz görüyoruz. Atahtadi am takunu minellezine la yahtadun. Al oşol tahtını tanıyıbı, tanıya albayıbı. Oşonu görüyoruz dedi. Kelgenden keyin al taht geldi, ustalar gelet dagın biraz özgörtüt. Bayağı tahtını alacak bir yağını ne kılat biraz kılıp özgörtüp koyat. Özgörtüp durup ayarlap, jasap bir жерге alıp barıp tahtı koyup koyat. Falamma ja'at qila ahakaza arshuk. Falamma ja'at qila ahakaza arshuk. Anan majlis bitkönge şeyin, tükөндөн keyin ele bayağı Bilqis özünün askerleri menen jol жүрüp Yamandan Kayrge Şam mamleketine gelip kalat. Kelip anan kelet. Kelgenden keyin Süleyman Aleyhisselam je vazirleri bir aytat. Qila ahakaza arshuk. Tosup algandan keyin aytat. Senin arşın, tahtın uşul siyaktı bu deydi. Qalat ka'annahu hu. Qalat ka'annahu hu. Al aytdı ayal menin arşım siyaktı eken, menin tahtım siyaktı eken deydi. Bu ayal dağvallar ötö akıl esti bolgan. Ötö akıl esti bolgan. Emin jok dese de tуура эмес болот. Ова dese de tуура эмес болот. Jok dese андай эмес, өзүнө окшоп атат. Ова dese biraz ayırması var, özgörüp kalgan. Oşoga aytты ka'annahu hu. Oşol siyaktı eken, menin arşıma okşoş eken dep ne kıldı? Cevap verdi. Ayağa akıllı ayal bolgan. Wa utinal ilma min qabliha. Wa utinal ilma min qabliha. Bul balдар Süleyman Aleyhisselam'ın kavlu. Bir kavlu tafsiri şunday. Anda manası utinal ilma min qabliha ve kunna muslimin degeni Süleyman Aleyhisselam'ın sözü bolatdagın bizge bul boyunca murdala ilim gelgen, bul musulman bolup kelip bilgenbiz, biz de musulmanlardanbız degen söz çıgat. İkincisi ve utinal ilma min qabliha Bilqis'tin bayağı ayaldın, Malika ayaldın sözü. Anda ne olat? Bizge murdattan ele Süleyman'ın peygamber ekendigi ne oldu? Bilindi. Peygamber ekendigini biz bilgenbiz. Ve kunna muslimin. Biz dağın baş yiyip geldik dedi. Biz dağın baş yiyip geldik dedi. İki tafsiri var. İki öğüten ulamalar aytkan to'g'ri. Ve saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. İnneha kanat min kavmin kafirin. Allah Teala bulay aldın üzürün beyandı vatat. Ve saddaha ma kanat ta'budu min dunillah. Allah'dan başkaga sığınganı anı Kudaydan tostu. Anı sebebi kanat min kavmin kafirin. Al kafir kavminin çok öyle deydi. Hem kafir çöyrede östü, kafirlardan çöyrösünü tasir edip bul daha kafir olup kaldı. Bolboson bu özü akıl estü, zeyindi ayal ile kafir bolboş gerekli de vatat. Bu hayattan bilinir adam balasıga en negizgi tasir bergen nerse valda çöyre bolat. En negizgi nerse adamga tarbiya bir çöyre bolat. Oşon üçün çöyre kanday bolsa oşoga karap kete beret. Jakşı adamlar menen жүрсөң jakşı bolosун, jaman menen жүрсөң tezde jaman bolуп каласың. Эң негизги нерсе çöyre болот. Мына даватка чыкканда 3 күндө, 4 күндө, 40 күндө өзгөргөнүн не себеби бар? Эң негизги бирден бир себеп балда çöyre. Jakşı adamдардын çöyrөсү менен 3 күн, 40 күн намаз окуп jakşı жүрөт, ошонун сыфаты өтүп, кийинге жугуп, ал дагы jakşı адам боло баштайт. Башка эчтеке жок. Негизги нерсе çöyre болот. Жаман çöyrөдөн бузулуп, üzülүп, jakşı adamdардын çöyrөсүнө киргенден кийин, ошо çöyrөнүн таасири менен Allah Subhanahu wa Taala ага дагы ошол неаматты насип кылат. Ошон үчүн Allah Taala айтат: "Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah." Allah'a sığınmagаны себеби
İnneha kanat min kavmin kafirin. Al kafir kavimler menen ele kafir çöylüde ösüp kaldı. Oşo çöylönün negizinde bul dagın küngө sıyınıp ketdi. Negizi akıl estүү, jakşı ayar eledi. Andan keyin Allah subhanahu wa taala keyingi ayat ulanda şunday aytat: "Qila laha udkhulis sarha." Kütüp algandan keyin arşyny görsetilöt. Arşy görgönden keyin taң kalat. Aldığın ayatlar olдар Süleyman Aleyhisselam kelgendile arşını körsetip özünün paygambar ekendigini dalilledi. Mucizani körsetdi olдар. Düşünüyorlar bu çoğun cemaat menen geldiler. 1 milyon el menen geldiler padişah. Ağa çınığı padişah emes. Paygambar ekenini dalildeş üçün ne kıldı? Özünün mucizasını körsetdi. Sen uyda kalgan taxtыңды senin kelişinden aldın, alıp kelip koyduk dedi. Bunu paygambar kadar kılalat, bu mucize gana boluşu mümkün, karamat boluşu mümkün, adamdın koludan kelip ettiğin nerse eken dep, birinci ayatta özünün paygambar ekenini, mucizasını körsetdi. Düşünüyor bu? İkinci ayatta karasaňar qiyla laha udkhulis sarha. Al ayalga aytıldı udkhulis sarh. Sarh degeni bu han saray. Düşünüyor bu? Han sarayga kir dedi. Bu ayattan Süleyman Aleyhisselam özünün padişah ekendigini, jana uşunday çoğun bay ekendigini körsetdi. Baylar, padişalar ardayın ikinci bir padişahını kütüp alganda özünün han sarayında kütüp alat. Oşol han sarayga kirgendele oşol jerde özünün güç kuwatını, özünün mansabyny körsetet. Oşol üçin han saraylarda ayabay çoğun salışkan ilgetten azatga çeğip uşunday adat, oşol жерден көрүнүп bilinet, bular mamleketi kançalık çoğun mamleket. Kançalık küçükö ee, kançalık bulardın emesi var, dohotu var degендей бүт бардыгын biliş üçün oşol sarayda bir-biri menen işleşken uçurlar bolgon. Kur'anda da oşonu aytıp atat. Emi oşol padişah kelgen üçün Süleyman Aleyhisselam oşondoy çoğun padişahını kütüp alış üçün ne kıldı? Qila laha udkhilis sarha. Han sarayga kir dep, han sarayga çakırıştı. Falamma ra'atuhu hasibatuhu lujja. Al han sarayga kirgende körüp durup oylodu lujja. Lujja degen balдар мындай suda aytylat. Tereň suda aytylat. Tereň su eken, sen basseyn eken de oylodu. Wa kashafat an saqayha. Oşondo bayağı biraz baltırını açtı. Köynögünü etegini kötördü. Oşol butuma su kirip kiyimim su bolup kalmasın dep wa kashafat an saqayha. Butunu kötördü. Etegini kötördü. Qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Oşonda aytdı Süleyman Aleyhisselam bul saray mumarrad min qawarir. Taza işeden salıngan dedi. Taza jıltırak görünüp durgan şaffaf işeden salıngan saray dedi. Bunu şunday sagan bolçu balдар. Saraydın astında myogo su bolgan. Suudun astında balıklar jüröt. Üstünü işe menen aynek menen kaptagan. Aynekdagi uşunçalık taza amrat. Ayıpta mumarrat derdi. Tap-taza jıltırak adamda kelgende aynek bar ekenini bilbeydi. Al oylodu aynek bar ekenini bilbestен bul su eken, sudu keçip ötöt ekenmiz dep düşünüp kaldı. Ana şonun negesinde ne kıldı? Mындай kılıp etegini kötördü. Etegim su bolup kalmasın dep. Demek oşol wagt dele Süleyman Aleyhisselam'ın balдар biyligi, baylığı uşunçalık bolgon, azыр dele anday nese кездешпейт balдар. Anday uçurlarda seler azır internetten görüşüңөр mümkün. Kompüterden jasap koyot, keybe жерlerге барсаңар полдору болот, болсо мына эмелер болот, төшөп койгон полдору, абойлору. Su aslında balıkta жүргөндө көрүнөt. Oşol uşur azır бар. Azır эми кээде интернет жасап коюшат. Oşoldoy нерсе Süleyman Aleyhisselam doğru эле болгон. Ушунчалык махир, мыкты ustalar болгон. Oşol mahir, mыкты ustalar ушундай жасап койгон болот. Аны көрүп, не кылды? Bilhis al nimeni görüp durup ayabay bir aldı. Qila laha udkhilis sarha falamma ra'atu hasibatuhu lujja. Ana çoğun su eken dedi. Ve kaşafat an saqayha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir. Aga aytıştı bul jok, bul saray, bul işeden salıngan taptaza jıltırak işi görünüp duratkan taza işeden salıngan. Qalat rabbi inni zalamtu nafsi. Oşonu körgönden keyin aytdı. Boldu ya Rabbim, men nafsyma zulüm kıldım. Wa aslamtu ma'a Süleymana lillahi rabbil alamin. Men Süleyman menen çoğu Allah Teala'ga iman keltirdim dep Bilhis bayağı malika musulman bolat. Sebebi kördü. Birinci peygamber ekenini dalildep koydu. Keyinge çeyin taxtı turat üstünde. Ekinci baylığını kördü. Baylık uşunça aylık baylık anı ömürde körgön emes. Kuldar emes, padişah körgön emes. Gelip ne oldu? Bayağı jerde adaştı.
Jönle kesip etip kesse bolat ele. Jok, bu araştı, aytты, bunun çınıgı paylığı, bunun bana berilgen niyamat meniki anasında hiç tekemez eken dep özünü özü ökünüp nadamat bolup aytты. Qalat Rabbi inni zalamtu nafsi. Ey Rabbim, men bilbesden seni tanıbastan künge sıyırıp жүрүпмүн, meni keçirgin. Ve aslamtu ma'a Süleymana lillahi rabbil alamin. Süleyman aleyhisselam menen çoğu men dagı musulman boldum dedi. Anan Bilqis musulman bolat baldarım. Anan Bilqis musulman bolgondan keyin Süleyman aleyhisselamga nikesine çıgabı, çıkpayбы деген dagı bir masale var. Biroq Kur'an-ı Kerim'den aytpaydı. Kur'an-ı Kerim uşu menen büttü. Aslamtu ma Süleymana lillahi rabbil alamin menen büttü. Kur'an-ı Kerim'de anın maksatı yok. Oşon üçün ulamalar aytat, Kur'an'da şunçalık aytkan, kalganı aytkan emes, Allah alam deydi. Biroq kebir rivayetler var. Bani İsrail rivayetlerden bilinet, Süleyman aleyhisselamga nikege çıgat. Padişah, musulman, anın kufu yok başka. Kuf degen tengdeş boluş gerek. İki adam nikege durganda ökönün darajası, dünyösü, baylığı, biyligi, suruluğu, akılesi, ilimi tura geliş gerek. Ağa tura kelediğin adam yok bolgon üçün Süleyman aleyhisselamga turmuşka çıktı, nikege turun degen dagın kavulları var. Allahu a'lam. Uşu menen Süleyman aleyhisselam'ın okuyası büttü. Süleyman aleyhisselam'ın okuyası Kur'an-ı Kerim'de 16 jerde zikir kılınat. 16 jerde zikir kılınat. Eng mufassal zikir kılıngan jeri uşul jerler. Kalganı Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 2-3 ayatta, 4-5 ayatta gana zikir kılınat. Mufassal bir 20 ayatta aytkan ayatı kenen bayandagany uşul Naml suresinde bolat. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Allahümme tekabbel minna. İnneke entes semiul alim. وتب علينا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا اللهم اجعلنا من اهل القران الذين امنوا بالنبي الكريم وعلى اله